no krom dia na ne ma me hu sometimes once oh wa na ye bom rane na o mote odo asante kro bia no ma ne dia ene no wa ye hu modwe enti na dizay anko Adom na so o boko sante kro bia bia kama DJ Hitman kro bia sante ana se kro bia sante kotoko ukuma pema osmosis ukuma pema wa wo hwe ukuma pema you know apema beba ne say onyame abofo wo ho a you can never lose the battle not at all edi bi be hwe emfa ho onyame abofo le de koba edi wa wamuna no enye masem wo aye wahino opa afefa wonum sometimes I see about tears say baby awonam no wati nti branyame mu o kasadodo Ntuma agufi nyina na usi na bontin biribi ada o kaze wawie o ti wa o fi so chende o ti compound house on pa won asem jube fa fu na pie wo na meka wasem no meka ya wasoro ko dware at once ko na ko dware na me man na do so be ko dware edi da esi na o twu from yes o nyame abofo o mebo ye ho ban amofie ntwa na otwi na eka asumasi ni obintin ko ade a amna pa o matutu dida ye ni mo basi etotototo mo nya de ketwa de ye nim guasie de adwuma se de ye yade de ye owu de ye nkwanhia ewade mane mpare ye ni efiefu nyina na enko on ade bia da omusi po ebopo eka sesa ade ne ntoye oni mu na egu aso Yesu di ya no pede me ba attack you know o bom pa enso ya no akai ufiefo no dodo na so se wanim kopa de Mrantie bressa dodo na efie ba ko okochia e ma comedy board ye ni manka ku eno ano no eno obi ampe so obekọ nchi yesremu munja ye ne ye ho nsam ye ne mfa ni munya mummra monso amutie na mo ne papa nso wasem na monje mu papa nsem nhira no monso munya careful obi ni papa ne maame kasa ase ne tipen ko ka wose de odi aye mepa o ye wan de o papa na maame de aye o pa mama na hogro so no pa yo ti eye o se me beki kansem bia ma otima yo da because akabia obia munti obia asobrachie so show nyame asem ye pa ena edi akire nka se edi akire hwe mae aso din pa nkwada so din kwada aso din eniamo ho insuro hwe fere hwe yemuhwe na ma wina hwe ni na wo yabrabo ye fere hwe insuro hwe yemuhwe hwese de akwada ne panyimu kasa na hwese de panyimu su yesi opanyimu o we na nka no se kana nka wefo a hwe panyimfo ni bi so on su ni o mo ban bi o mo de ase nkwada panyimu ka se no twa woni e say when they can we panyimu ya de bu na de na isi panyimu pa no why we ebu ni be bia bi ekura yeso so eye tro die so ntwato so ni adansi kuru mu ahye ba bia ahyeta oba bia ene de ma masa me beka wa wo wasere o abigo hadwini ni nyina esei se uyama nhyew se yetimi de obi o yarefo ekoto wuram ana kuroja uyama nhyew biem wo Ghana ya so sa de biane aka agoni anka ndi wachi a contract yi ni kwana e ma onye scapegoat e ma ye nyina be scapegoat am ye nyina anya bai ho so a driver for eguso park wakom mfie kojo ho ya ka because police force are compromise union force are compromise hey no waje 20 cities why abraboro nyina is money there's no discipline
What is central for? What is you mukra de jinsem say ta. Biate das ya bra no man crash. Ki kan sem basa. The all yehwefo no so no okọ Methodist, okọ Roman, okọ Anglican, okọ Hanim say, okọ Muslimi, ora ha ogunsa, o say obia nim say ade we tuntum kokọ kakra wa ha, we ni gino ba omia ni chief ma me gino, obeka to say ba omia chiriba any chief ma of us gino, oni asom ne de kwampa. How are we honoring dishonesty in this country? That's so new maso sa won tia headline now dey ba barika the seller wa ko didi amen no enya no na me be catch you na no pay you. You will do all these enjoyments and break the fast and all those asordin pay for asordin. These same Muslims and Christians they go back to church enyumamu. Application for employment as a stenographer or they call front desk executive DG I know what twatching baby cry. Why? And then aban juma ye Ghana juma no emu achiche MPP and then this ura public they say service no hu pepepe nti no mu leak information and this for na we muso kasi we na leak information juma no tension aba juma no sa juma ye se Ghana juma no juma ye se Ghana juma go to a public and say what go and see what is happening there obi ni misa na ba it will be last year, drag, nyoma, send nyoma, release classified information, say, a chroma away. Obviously, said, now by it to us. Jonas will say, by your basic pegamia, you come and tell me, one informant, and one echo. Say, productivity power in a buy Juma Maudono. Never. Juma Baku, Obi, no fase, neba, nikunu, then when you're only an HR for no HR. Why do we build a country like this? The country called Ghana. Why? Timi sɛ mo so anopa ye debiada ya krokroya ya so saa ani asuma ye de saa ndi bibia ye penny free insuo kra no ye bibia na ye bobna oman a ye bobna ba ko pa na ya tu kwan na kohwe bi na opaki o car na ye de toll no ticket ni be hye ho na wakase me BT system na me ko BT ko don't park if you can enko ho or to be free ho bani see why edo election year dey enya kura na bibini Ghana ni na adwene nyina say ene odofo kra ntimi nyini ni oni di nkoma because obe record odofo so MPP na wo NDC obe record o dey akodi sika o ko pen munyam odofo wadwumfo keke na mmachia platforms are do am also amudi di djuma for a sacred platform na man for screenshot to the my politicians what about them there's no genuine expression again because many of friends here na me chain mu say o fear we dey be we ya no dey ko asofu na platform secret platform nye bone so ye dey to adwene genuinely aboama nyoma bibra koso uwie ya asofo abekire wadwen amana trash bi uwie ya na obo se wo wadwen na screenshot na da mpanyifo anim why say wo meeting make come for man say wo dey fa won koso tu nipa so koso ana fa won koso tu nipa say me wo man hene kwabna side no na you don't have anybody you have God o ma me crown ni no uni o papa ti bo bransa oni erade na ekoba because o papa bewu ti say na me dey free me o ma me be otonko oda obi de be an nsa be gine o enipa edi we be obeto ba ha o makra no you cannot rely on man na o man so e ba ni e jantem ni e ba ni nantem so the only place now perfect place now is to be under the umbrella and the covering of God Almighty. Your next door neighbor no kra nyawa ono obe prawo or next door neighbor ahoye ani ani brenti now o man be ni adufo dipe onipa baako ye oya ban djuma fom Ghana sika ebi wewura na sumi na fom ni se ya na onya wiase agapade nyina ade echi amemfo bi anya example ade echi na se woni ho bi ma
Sa e shen be 3000 is you feel na adan be 900 na egu no a wie sikare ye no e de enfa so pa mu de won na de be kwa kwesi wo fom please we all have responsibilities o and to papa me da was ya e de be sia onyame ntire ni nkyere de ma nyame eho ye won no wanya nkan we no ye be kan de ma nyame ho ye won no ye mre ye ni nyina em no so de odwan beto an nko ade a ono de o nyame ono obeko ono obeba to nyame ntire ni nkyere nyina why e ma bu mfu sa na tie sometimes so for the preach na oba e bi ni nam o sa o so we so for do bi be kan mo asem kyere because na front seat preach ni nyina asem ni ye twa foto e che obia wa prepare ne na e bna dan ti so hu say ye kwa no na o twene ye kwa no ye ko sharp serious na 8 ye kwa no nya nura ya na 8 eno na make cho ye kwa no 18 June eti wo bibi ya Francovic asempa entre on kase nyame ya de mekire moto won de bia da Frank betomoto na wan sha se antu susu na e be no betomoto no ti moto ho enya de papa ba akokora meko suku o meko akosi meto asase o me say o na ote ho na o do wano de bia o direct affairs kwa be hu na afiaba yan konsema hodo atudwa de brokatem de mere mai ho quite quickly na ma won say rampadu o mama signals za media agora network ne betia kusisi the Ghanaian Times saying 2024 polls not about religion VIP admonishes a year about me and waka no say we nye esum ho abato ne ekoye da bi nye sum na we say de pamcho e abato ayekoto amansa kire ya bagana for ya brabom tenya sum abato ne ekoto. Let's pray for peace, success of upcoming elections. Ex-President Mahama. Also akasa. Kane Ghana mampenye ne NDC amanyoko no no Frank Atuni. Osi yesre. Moma ye mompae sa asumdwe abato eda enimi ebeba o man Ghana bibia to kama. Ghana Health Service for so almost suspended Winima Trauma Specialist Hospital Medical Director no. Sa semna esiye no. Sa semna esi ya bohu dewura bohu eyi hu mfonyini sa ene panyipa oda eye trauma center na no medical director no yesum so onyina nche kakransa the anchor bi ti picture no mamuna say anana the picture bi eni ho I say it depends on asem no angry residents threaten demo against Newmont over community mining project Newmont dey wan ni any ahafua mesira ma hafu dey na say dey wan yi hey ada dey na esi omu twi fa so ana na madaroma they making kinds and the regional minister assembly man for one opinion leaders mesira mo emu dey wan emergency brain making kind Tutu copper breaking kind. The Newmont dem so mo be new one no. For a Newmont stars a Newmont dey no mo be old one the session order that. My name said the Eastern region who has no more can dey about every permanent me babaka I will just research just let you know. Angry residents threaten demo against Newmont over community mining projects. And former workers of BCM Ghana to petition Shraj over alleged injustice. Otiko Afisa Jaba we dey need him. Otiko Afisa Jaba. Na wanfra no antum kwa na ezenya adwuma wo ye no so de obedi so afọ agenda nyoma se ya no no ani oye no ande oye no ande so asa to so asa hye ni mu a ntene wakasa si eyi ade abususem kura ni nsem fata we na egusu ya so etise etwa sisi ya na nya de papa. The new finder Ghana secures seat on Shelter Afrique Development Bank board. Oh, kojo ye dase. Kojo ponko manedie. Oko Shelter Afrique Development Bank board no. Ghana enso ye de to akoka akonya so ho. Yeah, members. Oh. Tin komo koso de for baby bitim di etira to atim we the Ghana nation. Di benye chefa. Kasepa when anyone say choose policies, ideas, solutions. And also infonyine da hanom ehu era Dr. Mahmoud Baumia and the chief imam. And after transport minister era question was say robust public transport systems in Africa vital. Wano maybe how they don't here pa say any
yɛhyɛn a ɛdi atrentwi o my Ghana no emutimi sachire yi pa bibi ho yɛde so na yɛpɛgya emu krakrakra daybreak samfo oh bi papa Dr. Pratt George Kwame doctor medical director on was a trauma you know on suspension yeah we nti said the adwumade no kwadomonline.com and some na hodo no bi ho say great ampo dwuntuni apa daddy lumba chew ene nsema hodo bi on wa share sofotade no ai se akwhye no sofo great Israel the ampo oh wow enti no enti ye kwedie agudie mu nsem no to so na fe health tips wiki mu nyina ye kasa fa sickle cell ho nti ye tie bi na mu ye wie ahosepe ne mambotma cafe ba no ho no wo jo metal na wone no asia na fe ye wie nso a komo bi ho na semidika ene mpensempensem mu aba ene die mu koso amane na ha ye kwaba